Ya, halo bang. Kaki ban? Yo, kamu ban lu kanuri ka? Yo, kamu ino banyak temayang le no tiat. Yang kenapa makon nek yo ngawadon empat tadu. Dia anak galung pija tok na preh. Karena jalan jihan kon jalan Soekarno Hatta ke deh. Pak tamping galon minyak tawi. Gede dah preh dah seputaran di Lambaru pija cit. Di Lambaru je cit dah preh di Lambaru undang bah. Bak wali nanggro. Mana kamu hana majik kopi le atau wate tawon dah majik kopi tak besu. Bah. Main bina man dah wate liwon dah wate kopi tak besu nah. Bah. Okey bang, yuk bang. Jalan Kabupaten. Lalu lah jembatan dah jawab. Yang jembatan jalan induk punya pergi dapat le je panjang-panjang dah beli. Tapi 200 meter tiga panjang cakap lam tang panen tak. Ya, waktu meter. Meter juga. Dong lihat ni dah kuat. Ya dek. Beri mengendak dah. Yang randa aspal jembatan ya. Ya, nyo jembatan dah. Ya, aspal di jembatan. Jalan tol berarti ukuran wartuh je belum ya. Cuba Wartuh je belum adanya jalan tol. 200. 200 jika melayang motor Muhammad Nasruddin mana yang kau Muhammad Nasruddin. Cepat le boh belum logika na mari macam makanya kan don mari nak cepat.